katawari paksa pe. Puji-pujin man bana tetap lid ibas babahku. Arkiteken Tuhan, pusuhku ermengkah ate. Pediatlah kerina galaksi materukukur, megi kencaras armariah ukur. Nanamilah entah bekal Tuhan. Nanamilah entah bekal Tuhan. Marilah si beritakan kemuliaan Tuhan. Mari raduras kita muji gelarna. Ertoto aku ibagikan Tuhan pemindonku. Ipulahina aku ibas kerina kebiaranku. Nanamilah entah bekal Tuhan. Nanamilah entah bekal Tuhan. Galaksi tertedah pengharapan manbana. Maria hukurna arupe Athena. Kalak mesra erlebuh manbana, janah ibagi kena. Ipulahina ia ibas kerina kini serana. Nanamilah entah bekal Tuhan. Nanamilah entah bekal Tuhan. Malaikat Tuhan engkau wali galaksi tutus. Dengan mulahi sahibas si jahat nari. Malam kal ate galaksi cilinggeman bana. Nanami jana nahanlah uga belinda kini ulin Tuhan. Nanamilah entah bekal Tuhan. Nanamilah entah bekal Tuhan. Haleluya, nomor siwah 156. Haleluya, 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 haleluya. Aku meroti kegeluhan sirah i surga nari, Nina Tuhan. Galaksi man roti endang geluh merasa lalap. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kap ras kam janah ras tendindu ogen ibas Injil sibadia nari rikutkan Johannes kemuliaan man badu Tuhan. Perbahat ikatakan Yesus maka ia meroti sireh isurga nari
Jungut-jungut kalak Yahudi. Nina, ma iyakin Yesus anak Yusuf? Sitanai kap nandena ras bapana. Engkai ka maka ikatakan na iara isurga nare. Perwahan si nina Yesus. Ola kam jungut-jungut. Labo isepe ngasuk rehendahi aku. Adilakin itaruhkan bapa sinuruh aku. Ia manbangku. Janah iba suari pendungi pagi. Kupekeke ia ibas si matenari. Ibas kitab nabi-nabi di tersurat. Kerina pagi manusia ia jari di bata. Kerina si megi dengan ngalokan pengajaran Bapa rekap ndahi aku. Labo artina makang kulit kalak ngidah Bapa. Tapi ia sirah ibas di bata nari kencang enggo ngidah Bapa Ingatlah. Kalak sitek ngencang ngalokan kegeluhan situ sila arker kerin. Aku kap roti si mereka kegeluhan. Ninindun nai ipan nak mana igun pasir. Tapi mati ka nge iya. Tapi roti serah isurga nari lah bage. Kalak siman roti enda lah pagi mate. Aku meroti si mereka kegeluhan sirah isurga nari. Kalak siman roti enda geluh merasa lalap. Roti si goreken mekap dagingku. Si kondesken gelah terkelin doni enda. Kata Tuhan, pujian manbantu oh Kristus. Bilang-bilang waris mehuli, nego-nego kita sehkubas minggu si pesepuluh siwahkan enda. Bas wari minggu enda pe, i petangkas Tuhan Yesus melihi karena ia kap roti kegeluhan. Cakap-cakap jelma sinterem, nurikan bagai danina. Tukang roti enda mesada perbinaga si mamang kelatekan. Gandil tuhutu. Daya kena roti tawar, tapi lah banci itawar. Nande Bapak turang rasenuna. Berita si meriah ibas minggu si pesepuluh siwahkan enda ibenakan salu jungut-jungut kalak Yahudi nang dangi kai sini turikan Yesus makanina aku kap roti kegeluhan si nusur isurga nari. Lah terlalukan kala enda maka Yesus enda roti kegeluhan. Jungut kala Yahudi enda masuk akal. Sebab itandai na tuhu-tuhu. Ise Yesus, ise keluargana. Ia anak Joseph. Ugakane mungkin banci ka Yesus nusur isurga nari. Jungut-jungut enda. Ijabab Yesus selalu ngatakan maka kala sini pilih di bata jine ngenca sinandai dengan ngakui Yesus. Sini tuhu-tuhu jana iya ngenca sini suruh di bata. Jabab enda gua perbahansa megatal lakap kala kenda megisa. Segat ate. Perbahan kala Yahudi tek ia maka ia sini pilih di bata bangsa pilihan di bata. Tapi situasi kepentangan kala Yahudi enda nang dangi isekin Yesus situhuna ke ipakai Yesus jadi paksa si mehuli guna cidahkan terbagesen isekin ia.
Yesus kap ngenca anak tonggal di bata, sini suruh di bata reh kudoni enda. Maka payung tuhu Yesus ngenca nandai isekin bapa. Kala si megiken dengkehken di bata, ugapa pe ngasut ngakui dengan nandai Yesus enda kap sini suruh di bata. Tapi kala jauh dilalap ertahan ia ibas pemetehna enda, ia kap nameteh sakaipe. Lalap itutupna usuh peraten. Sekala dilaki si buru keljelmana laus ya ndahi dokter ateina konsultasi karena program diet. Reh nina dokter enda, kam harus tuhu-tuhu metengget kam disiplin ibas menjaga pangandu. Weh dokter nina dilaki enda, gundari nari si banci pandu mekap telu lambar selada, sada potong roti panggang, sada gelas jus rimau dengan sada tomat silaga langkel. Maka nadilaki na cirum-cirum. Oh, bagain dokter? Saja nungkun ateku dokter. Siye krina, ku keriken, ku pangani, katawari ngenda. Sopai dengaman, entah kencaman dokter. Enda mekalak silalap ertahan, ibas perukurena, pikiranna. Bapak nandai turang rasilina. Yesus kebenaran si tikkel pealabu surut ibas kebenaran nari. Lalap i pebetah kena, i petangkasna. Maka kalak si tek nangdangi Yesus ugapa pe lit ibas ia kegeluhan si rasa lalap. Janah ngoi petangkas Yesus tempat jelma sinterem si ngikutkan ia. Hina bagenda. Dahikanlah dahin. Labau guna pangan si kernep, tapi erdahinlah kam guna pangan si ertahan ngasa kegeluhan si rasa lalap. Janah pendahin enda mekap tek erkini teken nangdangi Yesus. Yesus si enggo isuruh di bata bapa kudoni enda. Jadi bagi minggu si lewat penggumku kuturikan erkini teken tek enda sada pendahin kap enda. Pendahin si buahna mekap kegeluhan si rasa lalap. Jana enda me kemalaman ateita kalak sirkini teken nangdangi Yesus Kristus ibas gerejanta, gereja Katolik Sibadia. Ijanjikan Yesus pe, maka roti kegeluhan enda mereken dengan maba kegeluhan si rasa lalap mankalak si ikut muat bagin ibas lakon ekaristi Sibadia. Endam kini bayakan tak kalak Katolik lit bas kita ekaristi. Janah roti kegeluhunai mekap daging najinai, kula najinai sini berikan guna geluh doni Janah Yesus kap roti kegeluhan si pegeluhkan. Dama sini alokan kita ibas lakon ekaristi tupung kita ngalaukan komuni salu ukur Muhammad ini tuhu-tuhu si tandai dengan si akukan Yesus ibas lakon ekaristi salu ngalaukan ia ngalaukan Yesus ibas komuni kita enggo ibaba kubas
kegeluhan si rasa lalap. Nandai Bapa turang raslina. Yesus kap pangan si reh ibas di bata nari. Di bata mereken pangan man Nabi Elia ainda iturikan ibas ogen si pemena. Gelahna ergegeh ia erdalan 40 hari 40 berengi ku Horeb gunung di bata. Maka erkitekan gegeh pangan sini pesikap di bata ainda. Ergegeh tuhu-tuhu Elia janah seh kubas tujunna selalu selamat. Kita petek kita dengan si gejapkan si alami ngenda maka Yesus kap roti kegeluhan pangan ras inemen si tuhu-tuhu si mereken membanta gegeh dengan jaminan guna seh kape kita kubas kegeluhan si rasa lalap tujun perdalinenta bas geluh ta genduari enda. Maka kalak si man roti kegeluhan sitik kepelabobanna lesek atei kesah si badia sitik pelayang rasurar banca erceda atei kesah si badia kalak si ngalaukan roti kegeluhan yang bekena krina sila mehuli kai sirbanca pagit kegeluhan enda sirbahan merawa kalak si perubat-rubat kalak dengan cakap-cakap si lapatuhu yang beken enda gelah lid ingan si mehuli ibas pusuhna guna perbahanan pengelako si medatei dem kekelengan si mehuli dengan ngasup ngalemi krina salah salu bagai kita krinana jadi anak-anak kekelengan di bata si patuh tungkuk tunduk man di bata janah geluh ibas kekelengan bali ras Yesus ia kap kekelengan si sertai maka bas kemalaman ukur enda kam krina ipasu-pasu di bata ibas gelar bapa ras anak ras kesah si badia amin.